Burya biba byiza iyo utegereje n'abandi ahubwo ugahitamo kuba wowe. Ayo ni amagambo ya Lamine Yamal watwaraga igihembo cy'umwataka mwiza w'umwaka ndetse n'umukinnyi mwiza matangije imyaka 23 mu bihembo bya Globe Soccer Awards 2025. Ikipe ya Paris Saint-Germain yihari ibihembo byinshi, muri byo ibigera kuri 7 harimo na Ousmane Dembele wahabwaga igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka. Cristiano Ronaldo yahembwe nk'umukinnyi mwiza mu burasirazuba bwo hagati, ariko Portugal yahabwaga igihembo cy'ikipe y'igihugu y'umwaka nzima. Paul Pogba wongeye gukina ruhago nyuma y'imyaka 2 irengaho gato yahawe igihembo cya The Best Comeback muri ibi ibihembo bitandukanye. Mwibutsa ko imikino irakomeje, ariko agahigo ka Cristiano Ronaldo yibukije abantu ko ari ugutwara ibikombe byinshi no kuzuza ibitego 1000.